Agino kunati Gicangaca Kia Mwiri muchini yumwenture ni GITHONGO na pombo karikite nyuma ya muchimune ndi KUTHIKURA kana KUTHIKA mwiri JUTI antubrani ndi butirite yo KUTHIKURA no chokwa ndene ya nyumba ya wikamiri rentere chemutindo bona ndi butirite je wingine ndi ne kuyukia mwendo kenda wita umuthiko ya burapa kubanganitie mudori murioki katwendetre nikirigicana kiro kionekene muthenya na arua ara family and David ntori binto ethenji mbakukinyite nyombe gwikamiri nio merifumira nikenda batikiri bakutukia mwendo wao beta kumunogokia nikirigana ketho ikionekana nyumegotwa mwiri jwawe jutho juti kuonekana Kanywa Irene de mwana wa Mr. David ntori biurora tutigere tuijire na arua rukire kuizira mwiri jwa baba yetu twitojo thika ende tokweza tuitero mwere na twanwa jwende tugatejo yetu bamberia kuga tote kumenyana ndine atakurakarikire anga the attendant uro kureaza ure witango gya motari no nyo kware na tunya mwene atwijira mwere nteza eza kuga ne atagukarikire na ndi akamberia kuga anga mwere jomba kwithira ima ntinyaja kwithira taba yeshua baka ukajomba kwithwa wacho GITHONGO na bato turigwa torokete mono kiumia kionde twirira no nto baba boy totiga reu tokeja tokero mwiri jo baba boy tunya tuteza tureteketie safe na ko winkwenda mwene Omeru Funeral Home are accountable for this that has happened tocheja twikirite gutinda ntuko yonde aja Omeru Funeral Home tweterete no tubo twira na bwiri kwa very accountable ne nyau ate ko nya kututhuganiria eto manto bawe bathiuronka na aja beja gutega ne ateto kuga anto edrage twira inya pole na ngashugurika anteto yu wengo geyo ne gutuma anto beja baguspire to kuthithia which is so wrong and as a family as the children of David Ntoribi itodhori mono na itoko hope haki itatendeka. Sisi hatutakubali tupatie mtu mwili yetu ipotee, and we are not very sure kama kweli alisiko wapi GITHONGO. We are not sure of this. Swali yetu ni kwa Murethi. Mbona tulipia moshare tulete mtu wetu hapa siku ya masisi atupati mbode. Ontobra nyume ochonkoni kuthwa kumenyekana ati mwiri juju athikiro muthenya jwegoro ntereche GITHONGO na mwenye nyombeje gwikamiri nio merifuniro ethritwa gichumbire na kuromborekeri abande kanu ntuani na nyakwali kulemere punde kere buru na bumbigiro kyao na agwi gwate pasaka tule di forgiveness Jesus will get forgive them mistake. You have tried to forgive each other. Mistake nejire tuti kore tuti onge na nejire na ni affect the honi ni affect everybody else. Mistake interecho tujiri ke and baba bakalamo sale na baba jokirie ntwa isa muntu jwao. So mistake happened. Now the only problem is way forward, which we have done our part. Ndikule mto roya na uba ndikula verdict baleta mwiri jojweja bwita kuthika na baikelu hao ninkule abakwa ninkuthia abakwa bura kwendekana which is help there ndi ni yangwate yo yabogwatire amana bubu family ji ekinyagi koti ya GITHONGO nikenda betho bakewa rutha na gwita kukura mwiriru betho bakijuthika indi amana bubu principal magistrate ya koti ji etho akeja na watho mwiri juju kagita kaje kuthajo kiumberwe na nikenda David Ntori binto ethenji mwiri juju konteje katheri ajuka batere kono kumthenya na arua na aja nandi watho bonge bwa janwa ati bodi no monga barungamire kagita kana mwiri juju kuthajo kitwa nikenda kuonekana kwina thiri kagwetera nandi na mukondo juria mutaratajo jwajukia nikenda gutigira family ya David Ntori binto ethenji ikumonogokia kiripotera WAATHO TV bitamuthuri murioki.